Vaskrsenje Hristovo je najveći događaj u istoriji. Po njemu se hrišćanstvo razlikuje od svih ostalih religija. Osnivači svih drugih religija su smrtnici, dok je glava crkve vaskrsli Hristos. Crkva Hristovo vaskrsenje praznuje od trenutka njegovog silaska u ad, gdje je od vlasti smrti i đavola oslobodio duše starozavjetnih pravednika. Značajno je da su vaskrslog Hrista najprije vidjele žene mironosnice. Apostoli su bili prestrašeni onim što se događalo i bili su zatvoreni u gornjoj sobi, u Jerusalimu, dok su žene, i prije nego što se sasvim razdanilo, s ljubavlju, toplinom i odvažnošću pošle na grob da mijom mirisima pomažu Hristovo tijelo. Praznovanje Vaskrsa podrazumijeva i upražnjavanje lijepih crkvenih običaja, koji izobiljuju simbolikom, kao na primjer priprema vaskršnjih jaja. Prilikom kuhanja ona se i boje u običnu crvenu boju, u spomen na to kako je Marija Magdalina donijela u Rim caru Tiberiju crveno jaje sa pozdravom Hristos Voskrese. Jaje je simbol obnavljanja, oživljavanja. Obojeno u crveno, ono simbolizuje naše preporađanje krvlju Gospoda Isusa Hrista. Cilj čovjekovog duhovnog života jeste da se sjedini s vaskrslim Hristom, da ga useli u dubinama svoga srca. Hristos vaskrsava u srcu, umrtvljavajući ostrašćene pomisli koje se ovdje nalaze pod uticajem đavola i pobjeđujući strasne slike i nastraje grijeha, kao što je nekad nadvladao zapečaćen grob.